uNkulunkulu akakulonde uphile phusha uphumelele Pastor Nchallenge Flick inamba yami isebenzisa ngoba uyimember e-channel ibe khona ubisho le-channel kuphela from 9 to 5 ntambama kuphela ku-WhatsApp fona from Monday to Friday kuphela unomlandeli ubuze ephupha umuntu ethutha yini ukuthutha ukurelocate ukuthatha impahla zakho from one point to another ukuthatha impahla zakho ubonakala uphuma ngesango ushiya lo muzi ohlala kuwo ungathutha ngoimoto ulayisha impahla ziseve igcwele iveni igcwele ikhandakanda igcwele kuphi uyahamba uyakuphuba lo muntu uyakubona ugibela ikanda uyahamba noma ugibela umuntu uyahamba noma uphethe ikhwama enkulu uyaphuma lakha ukhona khona futhi uyathutha you are relocating you are moving out of ekhaya so one ngokujwayelekile uma kungenzeka uphupha umuntu uPaul ngelokuma ethutha olingasho ukuthi kungenzeka lo muntu sesifile sasa ukuthi aphume azakhele wakho umuzi futhi alandele ubizo lwakhe uGenesis 12:1 Jehova wathi uAbraham phuma ezweni lakini nasehlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engakukhombisa lona ngiyakwenza isizwe esikhulu ngikubusise ngenze igama lakho libe likhulu wena ube isibusiso Kalizenzo 7:1 umpristi omkhulu wayesethi-ke nembala lokhu kunjalo na yena wathi madoda bazalwane nani bobaba lalelani uNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba Abraham Mesopotamia engakakhe Harana wathi kuye phuma ezweni lakini nasehlotsheni zakho uye ezweni engakukhombisa lona waphuma ezweni lamakhaledi waya kwakha eHarana wathi esefikile uyise uNkulunkulu wamsusa lapho wamhlalisa kuleli zwe enakhe kulo nina manje so number 2 ngokwesintu-ke uma uphupha umuntu kungawuPaul ngelokuma ethutha noma ngenze uphupha ethutha oluthi kungenzeka lo muntu kumele esale ephume ekhaya athole indawo yakhe noma azakhele umuzi wakhe ngoba izidalwa ezimembethe zifuna indawo yazo futhi lento le iya-apply kumuntu onemimoya esike simkhipha lahlala khona ukuthi akaphume la ngoba ifuna ukuthi ezakhele indawo yakhe la ezokwazi ukuthi ziyamukeleke khona zihlale kahle iy'tshalo zakhe lowo muntu loyo 3 yenza futhi uphupha umuntu uBawu olungaba olubi-ke uma ethutha ongasho ukuthi ngenza lo muntu bamzama nje ngemithwebulo okanye bamfaka udukaneswe ngoba befuna itube yikhaya amahubo wathi lesivesho buyisa Jehova ukuthunja kwethu number 4 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuyaba nje uPaul bomethutha ongabe liveza ukuthi ngenzeka lo muntu uzulelwa amanqe angasashone ningazelele number 5 kwabanye abantu uma uphupha umuntu kuwuphawu olubi futhi umethutha ongasho ukuthi ngenzeka lo muntu uzothatha isinqumo sokufulathela umshado wakhe noma uzothatha isinqumo sokushiya ubudlelwano bakhe phansi ayoziphilela yedwa no so umuntu ozodampa umuntu ozodampa umyeni wakhe umuntu ozodampa unkosikazi wakhe eshiya umuzi wabo ahambe siyathola ongcono phambili siyabona kodwa ngaze ukuthi uvakashelani-ke lapha i-Solitude Academy ngayivakashela online www.solitudeacademy.co.za thola information isikolo lesi sine preschool kanye after care yabo iqala-ke grade RRR impeleni preschool yabo iqala grade RRR yaku grade R iphinde after care yabo iqala grade 1 to grade 12 okunye-ke ongakuthola especially nakhona kwi-preschool yabo nabo after care computer literacy robotics coding nokunye so ucabanga ngale kuyofuna computer literacy at a youngest age robotics at a young age coding at a young age bavula ngo-6 ekuseni ku-6 ntambama so bavakashele bakuphi balaphana eRanstown eHammanskraal ePitoli ngaza kwethu ungabathinta kwinamba ethi 076 135
0426 noma uthi 012 044 3755. Lesikolo lesi sesineminyaka eminingi ngoba siqale ngo-2017. Yeah, between 2017 and 18. Yeah, so siyabonga kakhulu-ke